Amarira menshi ndetse n'agahinda ku madubu ya mama 23 kuri uyu mugoroba wa tariki 3 z'ukwezi kwa 10 mu 2025 twongeye kwinjira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mirwano ikaze cyane yongeye gutangira muri iri joro, aho amadubu ya mama 23 yamaze kugotwa bikomeye cyane n'ingabo rwose za FDNB nta kubacika, ndetse bamaze kwatakwa nta gucika, bakomeje kuba bagenda barwana bashaka inzira ishobora kubakura aha muri teritwari ya Masisi. Ibindaje tugende tubyinjiramo gatanu kuri kagenzi kako, maze turebere hamwe iki gitero simusiga abarwanyi ba FDNB bongeye kuba bagenda bagaba kuri aya madubu ya mama 23 hano i Masisi ku buryo bukomeye cyane. Ariko kandi ku rundi ruhande ku mupaka wa Kavimvira aho FARDC yamaze kongera igenda ideployinga yo umubare munini w'ingabo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare harimo imbunda ndetse n'amagrenade bigomba guhagarika ndetse bigasubiza inyuma amadubu ya mama 23 bivugwa yuko yakomeje kuba agenda yerekeza hafi n'uyu mupaka wa Kavimvira. Ibi nabyo turabyinjiramo mu kanya gato mu makuru yacu arambuye. Ni nako kandi turababwira ku baturage batuye mu bice bya Kasheberi ahangaha rwose abo bakomeje gushimagiza ubutegetsi bwa Kinshasa bavuga yuko amahoro n'umutekano byongeye kugaruka muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'igihe kinini bari mu mirwano idahagarara. Ibi nabyo turabirebera hamwe mu kanya gato cyane. Ni nako kandi turagaruka ku mvururu nyinshi cyane, akavuyo ndetse n'umutekano muke, aho urugamba rwakomeye mama 23 irimo kurwana umukutano rwose ngo irebe ko yakiruka awazalendo muri iyi teritwari y'ahanga rwose ya Kasengezi kugira ngo barebe uburyo bacika bivane ahangaha bashake inzira ishobora kuberekeza mu bice bya Runingo. Reka nguhereze ikaze rero ngusabe ngo unyemerere untize umwanya wawe n'igihe twinjirane muri aya makuru ku buryo burambuye, maze nanjye ngende ngwereza izi update uburyo zigiye zipanze uruje kuba ugenda usobanukirwa aya makuru arimo kugenda atugeraho aka kanya muri iri joro rya tariki 3. Reka twinjirane muri aya makuru rero ku buryo burambuye. Ni amadubu rero ya mama 23 yamaze kugotwa bikomeye cyane, yamaze rwose gutanga abagabo ndetse yamaze kuba igenda imanika amaboko, aho yatangiye guhunga kuva ku mugoroba ahagana isa 11 n'igice ubwo igitero cya FDNB cyageraga muri aya matware y'amadubu ya mama 23 aho yarakambitse muri ibi bice bya Masisi. Ibintu rero byongeye kugorana, ibintu byongeye gufata indi ntera, ibintu byongeye kuba bigenda rwose biba bibi cyane kuri aya madubu ya mama 23 aherereye ahanga muri teritwari ya Masisi. Iyi teritwari ni kuva ku munsi w'ejo tariki 2 z'ukwezi kwa 10 2025 ubwo humvikanaga urusaku rw'imbunda ziremereye, ndetse no kuri iki gitondo cyari tariki 3 n'ubundi hazindutse humvikana urusaku rutari rukiya rw'amasasu rwakomeje kuba rugenda rutera impungenge ndetse n'ubwoba bwinshi abatuye muri ibice bakibaza icyo barakora kugira ngo baze kubagenda bacika bave ahangaha amahoro. Ariko n'ubundi ibintu bikaba byakomeje kuba bigenda bigorana ndetse no kuba bakikura imbere y'abarwanyi ba FDNB bamaze ko bagenda babataka muri iyi teritwari bikaba byabaye ibindi. Ese harakogwa iki? Biragenda bite ko aya madubu ya mama 23 n'ubundi akomeje guhurana n'uva gusenya mu bice byose ari kugenda yerekezamo ashaka guhangana n'igisirikare cya leta FARDC kibarusha imbaraga ndetse n'ibitwaro bikomeza ko bigenda bibarwanya bibasubiza inyuma ku buryo bukomeye cyane. Ariko kandi ku mupaka wa Kavimvira ahangaha FARDC yamaze ko igenda ihatera amatako, ndetse aba special forces ndetse n'abakomando b'amagwanyi ba FARDC biravuga yuko intoki ziri mu mbarutso biteguye kohereza urufaya rw'amasasu kuri abarwanyi b'amadubu ya mama 23 bakabirukana ahangaha ku buryo bukomeye cyane. Ni imyigaragambyo rero idasanzwe, imyigaragambyo ikomeye cyane, aho rwose intwaro ndetse n'abasirikare benshi cyane b'abarwanyi ba FARDC bamaze ko bagenda boherezwa ku mupaka wa Kavimvira aho bagiye kwitegura ibitero by'amadubu ya mama 23 maze imisi
byose byigambwa n'abarwanyi b'amadubu ya M23 ko bishobora kwerekeza ahangaha rwose kuri uyu mupaka wa Kavimvira ukomeje kuba ugenda uhahira abatari bake. Aya madubu ya M23 rero akagomeza kwitanguranwa ndetse ko avuga yuko agomba gufunga uyu mupaka kugira ngo afunge ibyinjira ndetse n'ibisohoka byose byinjira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hinjira ibyo bashaka bahagarika ibyo bashaka, kuko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batari kuvuga rumwe ndetse badakomeje guhuza, yewe ibintu bikomeje kuba bibi cyane hagati ya FARDC n'ingabo za leta, ingabo za leta FARDC ndetse n'abarwanyi b'amadubu ya M23 muri ubu burasirazuba bakomeje kugerana amajanja aho nta ucana wa kanundi. Ariko kandi abaturage rwose bo mu bice bya Kasheberi barashima leta ya Kinshasa ko yongeye kubahereza amahoro n'umutekano, yongeye kubagarurira icyizere cy'ubuzima nyuma yuko bari bamaze igihe barihebye muri iyi teritwari ya Kasheberi nyuma y'imirwano idasanzwe yakomeje kubera muri ibi bice bya Kasheberi, ndetse hakibazwa n'ikizakorwa kugira ngo ibi byose bihagarikwe cyangwa se barebe uburyo abarwanyi b'amadubu ya M23 basubizwa inyuma, ariko bigakomeza ko bigenda bigorana nk'uko amakuru ari kutugeraho agenda abitangaza. Ese ni kuki ibi byose bikomeje ko bigenda biba kuri aya madubu ya M23? Ese imbaraga zaba zarabashiranye cyangwa se kurwana byaba byarabaye bikeya nk'uko amakuru akomeza gucaracara agaragaza yuko amadubu ya M23 abasirikare benshi bahunze, abandi bagafatwa mpiri n'igisirikare cya leta FARDC, ndetse abasigaye bose bari kujya kurwana ku mirongo y'imbere ku rugamba bikandagira biteguye nkaho bashobora gukandagirwa cyangwa se bashobora kuraswa n'igisirikare cya FARDC cyangwa se kikabafata mpiri. Gukiri biri kuvugwa yuko kigiye gukoresha ikoranabuhanga ridasanzwe, ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru ariryo riri kwifashishwa n'igisirikare cya leta FARDC ndetse bifatanyije na FDNB, aho ziri guhaguritsa indege zitagira abapilote mu mujyi wa Bujumbura zikerekeza ahangaha hafi n'umujyi wa Uvira, zikagenda zangiza ibikorwa by'amadubu ya M23 ndetse na bamwe mu basirikare bakagenda bahasiga ubuzima nk'uko amakuru ari kutugeraho agenda abisobanura ku buryo bukomeye cyane. Ni byinshi cyane rero bikomeje ko bigenda bivugwa muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko reka dukome tubihange amaso turebe n'ikijya mbere. Ibi byose natwe nicyo tuhabere ngo tugende tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Ariko kandi ahangaha ngo imvururu nyinshi, akavuyo ni kenshi, urugamba rwongeye kuba rugenda rutangira ku buryo budasanzwe. Amadubu ya M23 iri joro arimo kurwana n'abarwanyi ba Wazalendo rwose ngo irebe ko yabirukana ahangaha mu bice bya teritwari ya Runingo ndetse aho muri teritwari ya Mwenga hose haje kuhagenda humvikana ibitero by'abarwanyi ba Wazalendo bakomeje kubagenda bahangana n'amadubu ya M23, aho bayatangatanze ibice byose ari kwerekezamo bari gusanga hari abarwanyi ba Wazalendo ndetse biteguye kurasa no kukompoza amakompora aremereye cyane kugira ngo basubize aya madubu ya M23 inyuma ku buryo bukomeye cyane. Ni nako kandi mbasaba ngo munyemerere tugaruke kuri drone, indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa CH4 zaje kuba zigenda zihaguruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, aho zaje kwerekeza hano hafi n'umupaka wa Uvira, aho zakomeje ko zigenda zibungabunga umutekano ndetse n'amahoro hano ku mupaka wa Uvira ndetse n'igihugu cy'u Burundi, bareba ko nta dubu rya M23 rishobora kujya mu gihirahiro ngo rigerageze kwambuka ryerekeze ku butaka bw'abagwanyi b'u Burundi, ariko kandi bagakomeza kurinda ndetse bashaka uburyo bafata mpiri aba bombi bakomeje kubagenda babarwanya umunsi ku munsi. Ese ibi ngibi bizashoboka ko kuva kera twamye tubona yuko amadubu ya M23 yagerageje gufata umujyi wa Uvira, ariko bikakomeza kuba ingorabahizi, ikibazo cy'ingutu kikakomeza kwanga kuba bafata uyu mujyi? Ese bazabigeraho cyangwa se ibi nk'uko bakomeje ko bagenda babigaragaza ntabwo bizabashobokera? Reka tubihange amaso kandi tubitegereze turebe uko aya madubu ya M23 araza kuba agenda abyitwaramo, dore ko President Antoine Felix Tshisekedi yamaze kuba agenda afata
gufata icyemezo ko agiye kongera kumanukana abandi bacancuro agomba kwifashisha mu guhagarika ibikorwa ndetse n'ibitero byose by'amadubo ya M23 aha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagati rero reka nkwibutse gukanda subscribe, share ndetse na comment, urayikinge usubscribing kugira ngo ujye ugerwaho n'aya makuru y'umutekano, politike ndetse na diplomasi umunsi ku munsi. Nkubwira ngo ciao ciao.